Usiku wa leo mfumtsan zimonsi wa avril mwaka 2026 harmu uongozi wa hemu wa daula azalia Sumani nukta zinji zika mtwalaani harmu ya wizara ya he mwenje ne maji ne mafura waziri hatekeleza noti itahao rukhsa conseil de ministre warenge contact na societe yabonze ili waje wafanye namna za utunda ufanya hazi harmali gashi la Comor na societe hiyo yujula hele zina la Colossal Energy Field Corporation filiali ya Titanic Africa. Serikali ionesa ukaya kaiti ikubali ziazi zinu zifanyishia sha waonesa ukaya ngailazimuo ye wizara irengeze hadhari haramwa sur le plan juridique ili ije ensia hatu kazi hazizonga zifanyishia sha rihunde tanamfu yahe zihazi zahe legashilo ha engelazimuo tena ya ukaya ye wizara itahize tartibu ya uka abaha zamba wabanu wake wana wahensi wende wafanye misomo harma ye domaine ya he petrol. Waziri wa hezi habari za ndani ha vehanoti ya information ionesao ye namna ze prefecture zilio ni namna ikao hajuhanza zikai harma ye demande inu ye waziri wa hezi habari za ndani ya zita ye serikali waonesa ya ukaya ye waziri wende wafanye hazi wafanye ze etat des lieux ya ukaya wakubali ya ukaya nusu ya prefecture ikao zimenyiha zilazimu zilekeziwa na nusu ya mahala ikao kabati prefecture wandu waone wazima neze komini ziloiho namna ya ukaya wandu aba hainuri wandu wajiri nyumba ze prefecture hizo zikensi na utahaze tartibu za ukawandu wahe ze prefecture hizo uhusu wandu hazi ikao ngwambao ukangwa washashi au kwatina maarifa haku harmaze prefecture hizo hizi falikiza nyumeni lonizo ye serikali wataha ye waziri ya onane ne waziri wa fonction publique wanduwa ni wanduazi wa serikali kao kwatina hazi harmwa ze departements zindu za serikali wa affecte harmwa ze prefecture ili ze hazi hizo zijojua kuendelea kiwastwa. Harmwa ye wizara ya he posto ni mawasiliano ye waziri haonesa ya ukaya ngabo usiku wahe wanawashe ikao wanawashe walio na maha sita uhunda maha 12 ikao nga ujoka utaha ufanyishe hunu ikao usiku wahe ujoka ukaya haruma misomo ya he TIC hani intelligence artificielle nezasaya ikao nga ilazimuo organizewa haruma ensi hatu ino edition hiyo ikao nga ifinanse wao ne Union Internationale de Télécommunications. Waziri haonesa umuhimu wahe wa mkutano unikao ngabujoka anza ufanyishi harmu ensi ya hatu serikali wakubali shawa onesa ya ukaya ngailazimu harmu ya masiwa yomararu wana wajuka urengwa banu wana ikao wana ngolona maha sita uhonda maha 18 warengwa mengumiraru harmu haini siwa ili wafanye ze formation zino harmwa waziri tena wa heze habari za telecommunication haonesa abehano tikawe ngeonesao ze nchida za hensia hatu harmwa development de TIC ne yaonesa ukaya haonesa notikao ngeonesao ukaya ensia hatu harmwa domaine inu kariti nsini haku shangari onesea ukaya ngari fanya ujitahidi haku ukaya ensia hatu abaha zambao vanu 75% ya he population haini mrungena telefone yabo shindi nsizi njiza hele lebara harmwa ye ministère ya he jeunesse ya hoshadabi hazi na sport wazir hataha le baraza la wazir limsaidie ili wandu warekebeshe ye musée national de Comores lulambao senderes ihabjimlifu ya he mawaziri ni mhuwa he daula wandu wakubaliana ya ukaya zinondongo nkuu ukaya ye senderes wandu uso wahinsi hatu hatahwa yatanganyie nene waziri wa hemali wafanye ze tartibu waone warenge kabine ijo ufanya evaluation heze bezwe zanzi wao harmwa senderes ili lela huilo lirekebishiwa haraka. Harmwa wizara ya unono waziri hatekeleza noti ionesao kaya ngailazimu waje wafanye mkutano mhu
wa hezensi ikao mkutano huo ngabuhusuo wade wa sukari unabao diabetes ikao mkutano huo ngailazimukaye ya mwezi 14 na mwezi 16 ya Avril amoroni baada ya waziri ya onesa matarajio yao ya serikali wakubali mkutano jaunu uandaliwa ujufanye shihara mwainsi hatu aponge wataha mawaziri concerne njezeze jitahidi ili waoneseze wasaidie mwananyao waziri wao unono ili mkutano hamada unu ufanyishie harumwaye insi hatu harumwaye wizara ya misafara ya hawani waziri hataha ya nikiwa dzitso la maji ikao ngilo harumwa omji wa hahaya ikao haeleza ndo harumwa hizo ni ino ngapo madzitso maili le dzitso zima ngali rumilo ao na aeroport no mji wa hahaya le dzima hilo li ranti wa kalturumilo aranzi ngasina maha 25 enge hataha ye wizara ya maji wanike le dzitso le dzima lino ili asekna watie chida za mali harma le ditsolini wafanye taratibu ya ukaya hata walekeze namna ikawa hemaji ya jerumishie harma aeroport ya hatu conseil ikubali ya ukaya le ditsolini linikiwa ya sekna shawata encore ya ukaya wanjie mahadisi baina aeroport asekna ne omji wa haya ili zihazizinu zende hawastwa eni wandu wahunde ze haki za hauza za wastahiki waziri tena haonesa ukaya matarajio ya bilia ukaya hanza watie mkataba daula hatu na daula ya Morocco uhusu misafara ya hawani serikali ya hatu imkubalia imnika ruhusa ya njie mahadisi ni daula ya Morocco ili imikataba inu injie nziani harmo wizara ya homsomo waziri habeha noti ya uhusu nyimani zilio entre entreprise ikao ikayatribielwa zelise mbili za Nzuani na lise ya Msamdu na lise ya Domoni harmwa ye zendongozini zende mahkama harmwa insi ya Larinyo serikali waziri akautahe serikali wamnike zenchila ili yadungie mahkama yao ili yataheze haki za insi hatu ukaya yensi kai mahkama nuriyaranti ya bongar la tau milioni majana mararu na mengo mitsan abonge serikali waonesa ya ukayanga ilazimu wandu wanje mahadisini daona ya AFD ne projet ili wandu wataheze njia za ukandwa hunde mapesa yanu ya istemiwa 19 millions ili wandu ya nike ya mahkama ajudu wahendelea wandu wajue baina ya hatu ni entreprise inu ya shibushi ambao kojisi etrad walona haki wa hunde uhusu tena waziri wa homsomo habeha noti ya bili yihusuo heli owana wa Komoro wahunda ze bourse walio harma ensi ya Emirat waendeleao wanazuni wanu kaungwa wa harma hisabu ya 20 yemengo 10 na shenda washindi wafanya hazi njema yemzima bahindi ya tuhunda harmazi hazi hizo zandisa harma 10 na shenda wao wonti pia wahundu mention ngabo wanazoni sita ikao wa distinguewa minhum nzima haundu mention honorable harma wizara ya shababi hazi ye waziri hata hatarajio ya ukaya heli ye stadi ya maluzini yendesi wao hata hai serikali waridiwa mrejeze ye stadi ya maluzini inu ili ya yendese ya yangalie heli namna endao ye serikali onesa ya ukaya tinde namna hiyo shanga ilazimuo wanruwa kenti waone wafanywa kadri ya nyumeni ya lazimu za infrastructure sportif zedesiwa hazonti pia minu hunde stadi ya maluzini wandu waone namna wandu wajoko kufanya partenaria ya public le privé ili wandu waendese stadi ya maluzini haone sate na waziri wa shababi ya ukayange na fikra ya utaha yafanye direction ya heze infrastructure sportif usuye le matarajio yanu ye conseil de ministre waonesa ye waziri ya ukaya valanga bo dekret ya nyumeni ya kauhanti ze cadre organique za heze ministère ngailazimuo yende ya insere ye projet ya ino arme cadre organique wakati landu wajione hau wazima namna ndo wajua kufanya yondo mnofu wa he conseil de ministre ya leo dimonsi wa avril mwahaziwi zili na 26 mpaka da yabo